Ebi babigambira hataho kanso ya Kizinda mu Bushenyi bakutongoza omushomo gw'abebembezi b'abakyara b'Igara West ababire nibe gukora pads omushomo gutebekanisiibwe b'ekitongore kitari kya Gavumenti ekyaba Champion Foundation n'ekigendererwa kyo kwira bazire mu kwekorera pads z'okuhabisya byabo. Speaker of Parliament, members of Parliament and all of the stakeholders, ministers and the government making sure ngo mazima muyiha omushoro ebintu biro vital pads kana cyo kindi mureke tuteke ho policy yo kugira ngo we have free deliveries in hospitals kugira ngo bakazi batandike kuzarabusha abakazi bariyo no bafa. Nairobi ankora h'ekigomba kyeta New Dawn, an organization, it's a foundation tubukora naye buza twantu bana bakora kuno aboncho witu bitakorwayo na unaho kuna kwatirwe kakiganirira munaga omukuru governor tukakiteka ma kan supportinga tukakiteka mu committee ya Champion Foundation abakirize tukakorwa abetabira omushomo gwo borekero kusima twena tukwatanise twashikomuka tutakachunamira twegese bagenzi bitu aha byaro tugumize mutuzahamiruka buryomo wena aganyirwe mushange namanya kwikorera pade yeyo ko muntu wenu ushima program ya Champion Foundation. Omushomo gwa pad zo gubiro gwizoba rumwe kandi abashomesibo bakwasibo byo kutwara mu byaro okureba ngo bashomesezaho bagenzi babo. Now then hata mwekora mu groups ombyaro hata tutandike kuyambezo groups aho katukuza kuyamba umuntu mu kitabaska so tuteka kora mutwaye yezimwe abo kuba costi yo kugwejo badi eyo mwaka gona na wakata ho costi yo kugwejo badi ibagora ya burukweza ona tire izo kushaka sente ezezo kubazi mu maduka zibaziramo costiri so basharamu kugira ngo babegese omuntu abase kugikora. Omugandi bamemba b'ekigombe cya Rwangisereza ekya National Resistance Movement omurembo rwa Hoyima nubagira ngo muri hano guryo mu rubu hamwe n'abebembezi babo guzingamiza obuhereza bwa Gavumenti. Uketa lezo tiziri nungi abukozi kutugora inyuma